alina lero ebyo akabana kumishita shamu ya tachinja nombanga twamweba ati ekyo kine aba tachinja inshita yonse nangu inshita shonse tufike pakuchishiba ati inshita shena shirachinja oleso olusuba waisa amainsa waisa n'omupepo ishiyo ninshita nomba okwenshita shirechinja olusuba kukaba pepo kutalala amainsa ninshita yakwituruka kwa mfula nomba muri shoshonse nshita lesa tachinja nomba iyo tulesa sati tachinja tufike kukushinikisha nokuishiba ati nshita yena irachinja nshita tekuma seasons tulelo shakumyeo shesu ilo tuline nsambilo ichabupe chakundapira tufike pakuishiba ati iyo lesa abo omusuma nshita shena shirachinja nishi mulekula mwilaba pintu twatendeke mailoko na pitire kulunga twakwete esambiriro lyakukula kwa chilonganino ekutila chilonganino fe tukwiri okukula abakukula abantu abangana ilo baitwe chilonganino abantu nga tabakulile nishi olukutaluka munekolwa waya nifi nga mulekula muleishiko okuti mubumi bwa pesa mbali akasuba mwine wasosele shikulu Yesu Kristo nabuka kubafwa ili aishire basanga bali munganda n'abayikome n'omulando wakutina pantu bale shuki kwa sana kuba Yuda abebeli ati panwesonde mwakula monobuchushi nomba nangu mwingatika kuku monobuchushi sekeleleni pantu ninchi ipya panwesonde meaning ilio twabika kwa kuticha bupe chakundapira nishitweka bilo kulolenkana nga pintu twatantike pintu 4 okunda panishi kuli kwa mafya ayo muntu aletisamu nomba kubeko bamo abalamu apo kumukumya muri ayo mafya ero nabwabo tababo mpye bonke bala bonke pintu kimo ityo bala kwata kwako uyo ule chushi wa muri obwabwafya ekire itwokunda pira nishikuli matirio imo nangwa maka yamo aya labomba nayo maka nishi yalepelwa kuli uyo walabomba okufuma kuli na maka ekutila twasoseli ati kuli ukundapwa okufuma mumano aya bwikashibwesu nalimo kutitialilwa ate mwakuntambi mano aya bompye nganga shine shiraposho mwalola mano yashiko nombo obusanso bwaba kunganga icho nala mukoselesha temweba ya kunganga inganganga mwayako icho ichitanisi yalapo kakweti ntukimo kuli imwe bene apali olupia nango material ichitenge insapato nango pintu kimbi ilya pintu ingangata yakapose fyonse ikabompya po kimo nokushapo kimo ebe tipya la shala po pya busha kuli imwe nga yaisa pelwa apantu pamo ikatendeka okutontonkanya nibani bayisako kuno ero yaya muri tulya pipe mwatwala uyu bwapyaisha akwete ekyamumala nomba kanshi nishikire ekyamumala akwete nebona nkisumbire pantu nalikikumyamo eri atendeka okubula tulya mwatwele alalumbirisha kumipashisha abafwa apali ipikolwe pyakwe n'epikolwe pyenu pireshibana tukwaire niko oyo muntu kwaba alwale na kabiri ngalwala na kabiri alabwela ero nomba kulia muri mwashuki kwa na kabiri ero mwebati uwa mpositioninga nga pakuti uyali ishiba sana eko ndebwelela teka pageti okwisura tegeti ya mwilanda no kulanda ningishibefye mwendere mukonkere pine muleshuki kwa pine amuti na chishibati ulya mukali ulya kanshi nishi muitwele kuntu mwaitwele ndeka bila mulesa alafu kamwe bakwa Yesu mulifyo na tira ila posha nombo okuposho kwa belela okwatempala le pantu ingisha abantu kabiri mu busha nga mwaya kuli badokota bala posha nomba tekuposha kwabo bapela treatment kuti bamipela injection ya tablets atemo musango umbio wa kumyafuilamo naloli ine bapela treatment iyo tabeshi byomuti wala bomba mukati na muri icho ibumbeli kulu lilafwa achibafye bwino nalwala panono imiti bamupela pyayakana n'omulopa wakwe as a result mwakukolwa kwa muntu winyomulwele ebyo kyamufisha kukufwa ekyakwipa ya tebulwele ekyamwipa ya miti bakimupela yafulisha nangu dosage yafulisha nangu lafye omulopa kyapusana n'omuti mwakuma okufwa
elio mwabo okukosha kumbi oko batwe bati iteni bakangalira panganda ya kwalesa nango pamulimo wa kwalesa nabonga baisa balasa pelela pakupapata pye kuli uyo wa kulamo uwaba wishi kumyewo yonse nga bapapata nga mukati kabo mulicho ndekabire kyo mutwe nga mukati kabo mulicho kinshi ikyabupe kyakundakira akomwalo n'obusanso bweso akwena mulenjerera mwe bapyashi bandi ndi omwana kuli imwe nombo wasumuka ekuti omwana ngasumuka ala yendera ekuti ife muleo mfwa ndi wa tererwa sana fye okusanga enkuta ishabangeshi pankuteshiri pano esonde ululukuta mulemona lukuta olupokerera ekyebo kyamulyo olulukuta olumulemona lukuta olupokerera ekyebo kyamulyo nomba limo tamo enshi bati okulyoko walisha sana kifumamo fyokutukuka olufumo ekifumamo ekuta kinshindeko okulanda pakukwatisha epingi kyo twapokerera ekifumamo kutumi kwafye mukifulo kyakuti tukonkeresha amalembo ya mushiro tukonkapya kite twali kyomfwako takwabana kuba ipyalela ndale bepafye ipyo pinshi pyaba pinshi ifyo mulemfu epishinka sana wali babalashikwa omwalo lokutekanya kwakwalesa nishite tulesambire esambiriro lya ipya bupepya mufasho wa mushiro mushebonse menso awe mushebonse matwi awe mushebonse myona awe nomba mwishi byokutila ipirundwa pimo ipyaba ku mubiri wa muntu especially ipibomba kumwewo wa muntu takimoneka ipirundwa ipyamaka sana ipibomba kubumi obwa muntu ipindi takimoneka ipirundwa kimono okukutula kuti bakutulanga mwaire postito omuntu akirina omwewo noti ipirundwa kimo ipirundwa kimo nga mwafumyamo kye mubiri wa muntu alefwaya nango talefwaya kibe kuli imwe uyu muntu alefwa ikirundwa pe kimo kukifumyamo mumwewo wa muntu afwa kinshindela ndapo inganda ya kwalesa yaikala mukupererwa okukulu sana fye okupererwa okukulu nga kwakishikulu tabomba kale kyamupamba sana ekyakutira nga tuleso sati mukwayifyo bale ekitana ekyo twamufwa kyakwa satana tapali ikyo satana enga kita ikyo tamwene kulilesa nalabulisha kule chinka tapali ikyo satana enga kita nangu kupanga tapali ikyo satana enga panga ikyo lesa tapanga kale ekutinga mwamfwati ukuposha satana taposha ukuposha kwa kwalesa nombange nganga shafunya kwisayo makana amano ni duplicate nangu photocopy yake kuyo kumoneka munganda ya kwalesa nombe kyo kine pakulolesha inganda ya kwalesa nayo waya taisaka mene kulifyo epa konkeshi ya kutila satana aishire kukwiba okuipaya nokonawa kukwiba nokwipaya nokonaula eri yesu agosati nombaina lilya naishire okuti shikwati omwewo eyo nawo wingi yesu pakulanda etyo taleshako nechakaniko chakuposha olekeshenyi mumashiro kyosambirira kuli mozesi ilyayire kuli falao nokuti alubuli abana bakwa israel lesamupelya nkonto okuti ayalange ekishiro kuli falao alaye atulumuke ilyo mozesi aposele nkonto yakwe panshi yasangwike ensoka falao ebere kya etuma twaire esambirira ku midiani oto alinatinati iteni abalumendo ku lukungu bayana ku lukungu lwakwa falao ku nganda bayita n'abalumendo babiri abo amashina ko alumbwirya kijani na jambure mukipingo kyakaletamu abamashina yabo yayisa alumbula ku kipingo kipya aba abantu iyo bayisamona ensoka irenda panshi bayeberya ati ali akitashani ati apose enkonto panshi mano ya munkonto babwerera mu kulukungu mukusende enkonto shabo ukwisa aposa panshi shasanguke enkonto okusanguka ensoka tashali lushi shali ensoka ishinga sumana omuntu afwa nomba kweko tulefu okulolekesha aya mano yafuma kwi basambirire lilali nani wabeberi ati kwali bepyaifi nkoseri okutila ichi bombu wakulilesa satana kutya kisadokti na wala bombako ekutya nshindelondolola kikyamupamba sana okwisasanga abafwa yesu baleya kunganga okuti bakoshiwe elwenganga ileko pepyelesa enga kita elwenganga yakita kyakupapa ekyo ekutya ilisambiriro libeleleko okushibusha abafwa yesu okubashibusha shani bakumeka omutulo nga mwafuma mutulo ninkita kyangu ekyokumiibira epyabo okufuma mutulo banamupera ka testimony akanono kasubaka mondi kunganda ebyo
22, 23, 24 nabelenga ko Bible nshire lala ejo nataka mteteko kenape panshire lala alikwatako katizi akanono akabapa mulu wa shelf na latambako obunkola nyana tuturopye twise nshire lala na tu chinchi chatika na mpaka kyengishire kyalenga kinindala nga teifyo na latwaliriza kyokulola mpaka kyengishire kyalenga ndali nende kutubona enfyo eyo namona waya paka windo akanono katobeka pamulu omulumendo omona nina para pamulu nomba abika waya kuntanshikule nakonesha ele mumano yakwe ayakobole muri hando ya window elia donze window diske elia tende kyokusende ikilia pa ikyapala manane window icho TV ile yakanishina mubuta ko kire mupelo olubuto ete nakutumana tondoro ndero lesha iyo waya iyo nomba nakutumana mure kakano kubuta na bura ka remote na tinika po TV yashima nomba kaidera yashima yafuya po picture ya leta kala ya blue sio mwabuta munganda edio opposing nawo amonati pakuti TV chinje bilia batinika pamo abena kalale bali sarapuka nomba ninkutumana tondolopye naishi bati kabili amonati yo yachipa kuli timer obviously nabalala kabili atwalirira okutwala pashala pyape binomba okufika pali ando ero nazo sati kwene ebi windo lyali shupo kwisula bompye ndi akukichini taliaya afya nga mwaisula lyena lyali anguko kwisuka ero lyali naishi bati kanshi balelola kupunga panshi nomba puwa ako naitoba ayo mupimyunga pensi alikwata kwepimyunge mwaya porokoso imyunge shamuma kote pantu mulopa wena waliswa nalanda enshako nalanda okutila chisu masano okushibuka gana mushibuka ateti bamingire eyo point nalanda apa nomba kweba nakukulanga mwewa pyashiba ndindeli banakalanda sano kusanga bapyashi besu bakokola mulukutolu abangolu omwabe chebo chamulyo okutika pakoshiningisha kimuli Yesu mwali bokukola tabayishi ichwe kuleliranga abana beno abo mufyele kyonse kino tulelanda tukwetya yamano kukonka kumano yenu nga bapyashi besu nomba mukikyali wekyo mwabaniki bamo batusambirisha ati imamba taipyala mamba ibiye nishwalanda tishana nangu umupyashi tapitireko tuna kusukulu na taishi wokulemba but nga aituningisha mumbalala asambirisha omwana wako atikana kumangalande chipale chakwawishi ili omwana aisa na chimotoka chamata omatoko mochi ukisa mutanchaji parupa pamyesa parupa wakwete chibwerera mwechire kupwa pano nishitachiwenye kukwata imatonto mkanya chishindela ndako atwishiba apolesa akishorulukuta kubunonshina kumulyo wabwishirilo teti tulechula na sangire bishop umongubo mchiwapolesa uwaishiwa sana Bible nomba ichaka niko chakutupata ishiwa okuwa kuti alepita mu mafya yenjinga nshino kuirumbula kyokutula ebwina Kristo no okuchula tebwina Kristo kyeyo ekutira Kristo abikako ama seasons ngaka kuchula kaisa kabili mufire mwape mwina kaisa kwaka akakusansa musha nga kaisa kabili mwape mwina kaisa kwaka akuchula chaba ngolupia lwa minwe teshita yakukula olupia nga lwaisa mu minwe yenu lutekanya mafya ekutira nishi olupia mwali bomupashi uwishi bati mailo na budabushiku uyu muntu akakwata mafya kanshi na tuye panga ndapamwa akakukuleka tukamwafwe okusolva ma problems nomba lilelo mwapokelero olupia tamukwetya mafya nangutekamo pia kutauni nombe pia shinga kandunde wa kintu bulesa mkucherwa mafya yaisa nomba twaliwa na ule mpia mailo changa bashani ekutachinshi ndela ndapo okwikalanga okutwikele n'obwishibirongo obutukwete tuletika pakwishibati ali pano kyalo ali omulwanyi ilo pabo omulwanyi tabo omulwanyi wesu abo omulwanyi wakwatisa nendi abo omulwanyi wakwalesa tete atemwe okumona abakwalesa balunduruka mufya kutasha lesa ibutushenye obushiku bwakokera kwa Yesu ishitata yaposekeyo ilio elo jai baba mano kutira kabyeni